Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket manipod. Iti pagayam tayong agnagan iti Erlinda at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Idi damo, kwartalaeng ti kayat ko kini Dalton. Ngem na sursurok nga inayat, gaputa saan anaimot, ken naanus pay. Ngem saan kami nga king kinaawatan, iti anak na. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Erlinda, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hoy, katulong! No, idasaran na kami ti taraon iti boyfriend ko. Ikumpleto ma. Awan lang arudon ter aramidam. Saan pa'y akumpleto ti trabaho? Sweetheart, saan ko makastati pa nagsasaom iti asawa ni Papam? Ay na Marvin, nakiasawa la day ta ka ni Papa, gaputa kayat na ti agbyag abak nang. Nagposkol ket ti rupa na ah. Doris, tanangam ko mati pang nagsasaom. Apay, isakit mo day ta babae, ha? Ibagam laang no kursunadam day ta katulong mi. Tanawaya ka ang mga rakop kan kuana. Anya? Anya pa'y ti kasapulan nyo, tayo anaan, Doris. Awanan Erlinda. O sige, mabalinda kami na panawan dito'y kusina. Kat no adda masapol mi, da kami tulad tan ti makaam mo. Sige, Marvin. Hoy, Erlinda, si kantumat laang ti agidalimadag kadagiti nanganan mi ah. Tawan sa bali ang mga ramid iti dayta no di si kalaeng katulong. Oo. Apay akas ta ti rupam asimrek dito'y silid. Erlinda. Agsangsangit ka. Apay ka di, honey. Inapan nakamanon ka di ni Doris. Pinagsasawan na kakas itisigod nga raramidan na. Nga bayaw mo na, honey. Awan na nyaman na dayto eh. Day talaga makasangit. Sa dinuti ayan na, tain nagkasarita. Anta na gumura kanya, ngayong kakasarita. Isabay amon. Ay, una yun ni Doris. Ay-ayatan na ka di, Dalton. Uwan mat. Isungarod nga ingkalay saka. Ulitak manan nga ibaga. Nga idida mo, kat kwarta lang tigapunan o apay anak ikalay sa akan ka. Nga midaga ngay, ininot kan nga inayat. Gaputan na kasaysaya at katao, Dalton. Awan makunakan ka. Imbes na si ka ti pagserbiak, siyak matan ti pagserserbiam. Gaputay ayatan ka. Ay-ayatan ka mo at Dalton, honey. Ngamsaan lang ani Doris nga anak mo ti gumurgura kanyak. Agraman dagiti kakarupa. Ibagbagada nga agraramanak ka no. Nang runa pa'y numakita da na pintas ti badok no kastaro mo arak. Ibagbagada na kawusanak ka nun itinapintas sa badok. Hindi mo latan idaikan ka no. Gaputa apal daladay ta. Awan na saya at amaganab mo. No dagita ti pampanhunutam. Basta ti importante. Awan dakes ngar aramidem kadakwada. Adda ka din ni Doris, Erlinda? Remori itay, Marvin. Saan mo anaabutan? Nasayaat nga rod no awan. Kasapulak lati kasarsarita. Kat sikati na panunot ko, Erlinda. Gapot amok, anasayaat ka atao. Apay, adda ka di parikot. Ay, jak magustuhan ti ugali ni Doris. Kang runaan na, selosa. Huh? Erlinda, umadayo ak.
Tapno maliklikak ni Doris. Apay ngay. Ginandat ko idi nga i-break. Gam ko na nang agpakamatay. Anya. Iso nga imayak. Tas sikat ipangibagak iti daytoy. Mapanak ijay Manila. Ada agur uray at trabahok ijay. Kat saan ko nasublian pa'y ni Doris. Nga Marvin. Ay ayatan na kaunay ni Doris. Panagkunak. Awan makapagbayag ang makiayan ayat kan kuha na. Gapo iti ugali na. Kasaritam kumaan na imbag. Nasaysaya at matlaeng no nasaya at ti panag-break yo. Saanan anas kan? Gapo ta siguradong agaramid iti jak magustuhan. Kang runaan na. Apangan no ipaypay sunat agpakamatay. Marvin. Jak kaya tikas kan kuha na babae. Marvin. Umadayo aklatan. Kat jak kaya ti agpakadakan kuha na. Naibagak mo tan tirason. Sikatin nang ibagak iti daytoy. Gapo ta mabainak ka ni Papana. O sige. Kat agan-anad ka, iji Manila. Hoy, Erlinda. Tay mo't nobyo tay showman mo, tay naggapo di tabalayaw. Napan na kay naram? Anya ka din tikas tang ibagbagam manang Rita. Sa bagay, lakay nga minan ni Don Dalton ka. Iswa siyempre. Agsapol ka iti ububeng. Nagalasan tikas tang ibagbagam manang Rita. Pudno mo? Gapo tabastos ka. Kat awan latat pa nagbalbaliw mo. Ikatan kan alabandera mi. Aha! Ti ko namkit day. Kaya't nak nga ikatan. Tap na awan agipulong ka ni Don Dalton. Makaamukay ti kayat mo apanunutan. Basta ikatan kan alabandera mi. Sino tinagko na nga ikatom ni Manang Rita Alabandera dito balay? Gapo ka di, tadda ilimlimad mo? Doris, noan yaman tinaisaw-sawang ni Manang Rita. May papan kada kami itinobyom. Palso dayta. Apay nga ron nga ikatom ni Manang Rita Alabandera? Gapo ta saan anasaya at tilabana. Kinapudno na. Kanayon ko adoblyan dagiti lablaban na. Kan maysa, yawid na dagiti sabon adi na maaramat. Kat timadi, narugit pa'y tilabaan na. Ngamin, kontrolen na unay ti sabon nga aramaten na. Tapno adda mayawid na. Nadalos mo tilablabaan na. Kas itinakunak itay. Dub-dub yang alablabaan dagiti laban na. Sayang lang ti kwarta amay tangtangdan kan ko na. Hoy, Erlinda. Iti ka nito amaduktalak apod no timbaga kanyak ni Manang Rita. Maipapan kada kayo ka ni Marvin. Agsaga na kalangan. Tatalaga apapanawon na ka ni Papa dito balay. Garangganjang! Di nakawagan iti kasta, Doris. Gaputa sa anak agaranggan niyang. No ni Manang Rita ti patyang. Awan mabalin ko. Ngam sapay kuma tagamiris kamat, Doris. Sige, agar mo sar kayon. Umuna kayo latan taasikason kayo. Agtugaw kamutan, Erlinda. Agigiddan tayon amangan. Apay apilitan nyo, Papa. Kat di nangarod kayat ti makisango kadata. Ngamin, adda ilimlimad na. Anya nga ilimlimod na. Nasa ukon kan kay dirabi iti may papan iti dayta, Dalton. Ay, ala. Agtugaw kan, Erlinda. Sumango kan. Sige. Puskol ti rupam. Anya ti imbagam, Doris? Awan, Papa. Diyak kayat ti kasta nga ugali, Doris. Amok nilatan Erlinda ti kan kanunungan nyo. Naikaton ti ganas ko amangan. Di ta kayon. Doris! Bayamon ni Doris, honey. Siyak ti gapunan no apay akas tati ugali na. Tati kayat na kat agsina ta. Di nak maaklon aparakan ka. Ay, Ngam di kagdanag. Ta saan ka apanawan. Itapay taay ayatan kan. agyaman aklaunay, Erlinda. O ala, ituloy mo ti agar mo sarani. Numabisin ni Doris, umay tulat na mga nday chay.
Nakasaganan dagiti kawus mo asumrek iti opisinam, Dalton. Naplantsyakon. Kasta ti kayat ko ken ka. Amin akasapulak, nakasaganan. Siyak tinangilaba ka dagiti kawus mo. Isuan na bang lo? Ngamnas ken ang mga laka iti labandera. Sikat ti kaasino kasta. Saanen? Lupot na lang ang tilabak. Labaan ni Doris dagiti kawas na. Saan nga iti agnanayon kat adda labandera na. Nasken asursurwon na nga ilaba dagiti kawas na. Isumat ti kunak. Ay, talaga sadot. O sige, honey. Agpalas kan. Tapno di ka maladaw iti opisinam. Oh, imbag man ta nakapasyar ka dito'y barangay tayo, Erlinda? Wan Susan, tasarong karakda na ng kantikabsat ko. Adda ka di amum asabali adon? Tayam amunak manmat. Di ka man. Naghasat ka talaga, Erlinda. Napan ka la nagkatulong. Pagamon ta inasawan na kamutan ti amo. Sa anak ang nagbabawi ang nakikalay sa kenkwana. Gaputan na saya at atao. Kat nasursurok nga ayatan. Talaga? Juan, Imbag ka pa'y. makasarakan tumot iti talaga aparakan ka, Susan. Sapay ko ma. Ngamni palagipan ka, Susan. Saan aga po tabak nang kat sigilatnan? Awan serbiti kwarta no saan kamutlaan na ragsak. Sa bagay, pudno dayta. Uray na kurapay laang ti adda pa nagbiag. Ti importante, kat naragsak ka. Erlinda, apay nga aging gaita, kat saan ang nagpakpakita kanyak ni Marvin? Diakon makontak ti cellphone na. Anya? Nagsarita kami itay ka ni Manang Rita. Amangan no pudno tinakunana. Ngagsinsin narak kayo itinalimod ka ni Marvin. Anya? Saan ka di apod no? Pinanawanak ni Marvin gapukan ka? Doris, amirisam man anaimbag tibagim. No apay asaanan ngagpakpakita kan ka ni Marvin. Agpakamatayak no kastoy! Nagpakamatay ka. Agbasol ka laki ni Apo Diyos. Sigurado adi na kaawatin ijay pagarian na. At dalimod a relasyon nyo. Dahil tatipod no. Katagkit kita kayo itilimod. Talaga ka di akasta ti panagkitam kanyak, Doris. Saan kit dinapod no? Imbagakin ni papam ti makagapo. No apay asaanan ngagpakpakita kan ka ti boyfriend mo. Gapo matla mismo kan ka. Anya? Di ko na ni Marvin kanyak. Kat selosa ka na unay. Di na magustuhan ti ugalim. Isoan na sa isaya at laangan asaan kayo nga agkit-kita. Apay adi na imbaga kanyak dayta. Apay asikatin ang ibagan na. Gaputa di na kayat ti makabasol. Ngamin, amangan ni ipaypaysom ti agpakamatay. Kat isupay ti makabasol. Anya? Kan ko na napay. Nga awan ti lalaki ang makaanos kan ka. Gapu iti ugalim. Natangig ka unay. Gapu tabak nang kayo. Saan? Ay, ayatan ni Marvin. Di nakmabali na talikodan. Pues, ipakitam ngagbalbaliw kan. Barang itikas na awagas mo. Kat agsublikan ka. Sa dino tinapanan na. Tasurutak. Ije Manila. Ngam di na imbaga no sa dino. Apoy, adi mo dinamag no sa dino. No talaga napatagkakan ko na. Nalabit nga imbati na ti address na. Ngam sorry lang. Tadi na imbagbaga kanya. Awan pa'y serbimat! Awan karbangam amang tungpa kanyak, Doris. Nang runa pa'y tawan basol ko kan ka. Saan na kan akayat ni Marvin? Gaputa nagalas ti ugalim. Iso asaan asyak ti pabasulan. Pumanaw ka dito'y balay! Panaw! Di na mapapanaw dito. Gaputa asawak ti amam. Nagkalaysa kami. Kan may sa. Amo ni papam ti ugalim. Iso asaan asika ti kanunungan na. Iso at tinasaya at ng aramitan.
ang balbalukan. Kasta tinapasama ka ni, kat pakawanan na ko ma. Gaputa binalis ko ni Doris. Saanin ang maulit pa eh. Nakla-ataklaan. Iso anak kabil ko mat. Maawatan ka. Ala. Bayam, tabagbagaak. Siya kunti makaamukan ko na. Agdala ka kumakanyat. Basta ipakitam lata ti panang ipatagmukan ko na, honey. Erlinda. Saan mo latan adil lawon ti aramida kan ko na. Tapara mo't la iti pagsayaatan na. Ti kayat ko, amo na ti agtrabaho. Amo na ti aglabay ti kawas na. Kan amo na ti agdalos dito'y balay. Nang runa iti silad na. Sige, sikati makaam mo. Agyamanak iti panagtalak mo, honey. Sige, labam dagita kawas mo. Saan asyak ti mangilaba ka dagita? Sikat ikatulong dito eh. No di mo laban dagita kawas mo, makaamu ka. Sikat imangilaba. Kalpasan a makalaba ka, agdalos ka iti silad mo. Gaputa nakawarwara. Balasang kan, ngam awan pa'y ammom nga ramidan. Day tala agpapintas ti ammom. No ammom tagpapintas, rumbang nga ammumat nga rod ti agdalos. Taawan serbi ti kinapintas mo, no nakawarwaramot ti silad mo. Anya? Ala, labaamon dagita kawus mo. O sige, mangan kan Doris. Ilutuan ka iti paboritong asidaan. Diyak kaya't timangan. Amok anabanog ka naglaba kan nagdalos iti silad mo. Nasaya at launay. Si kamot lang ang ti maisagot. No nadalimanag ti silad mo. Ituloy mo ti agbalbaliw. Tabarang sobyan na ka ni Marvin. Sumardang kan. O alang arutan, mangan kan. Kagura ka. Isa panawan nak dito eh. Doris, mabalin ka di nga ibilang naklaangan anasingad apagayam mo? Agkatawanan ta, saan ka di? Iso anarigat mo at numamakunam kanya. Agraraman. Amom? Naragsak ka no awan ti kagurguram a tao. Iso ang mabalin ka di? Agkapyata ko man. Oray anya pa'y ti bagbagam. Diyak kaya't ti makikapyakan ka. O sige, saan ka apilitan? Ngamkas itinakunak. Naragsak ka no awan tao akaguram. Iti sana nagbayag, nagbalbaliw ni Doris. Kat nasaya atan ti pannakilangan na kanyak, Mr. Lonely. Kat ita, impas ngay kumatan ti umuna nga anak mi kini Dalton. Naragsak itan ti panagdennami. Kat dayta ti pagyamanak unay iti apo. Tuy pagayam mo, Erlinda. Pagayam Erlinda, agyamanak iti daytoy apakasaritaan. Awan ti makunak, no ti mangkablaaw ken ka, gaputa naragsaken ti pagtaangan nyo. Daytoy apakasaritaam kat agbalin nga inspirasyon kadagiti naayat adumdumngeg. Ala, sapay kuma pagayam Erlinda, tamataginayonen ti ragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Erlinda at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.